Poi tūkohu tata ki te tekau mano ngā tāngata ka tae atu ki Vector Arena i Tāmaki Makaurau, hei te pōnei, ki te mātakitaki i te whiringa toa tuatahi i Wainganui, i te Kappa Breakers me ngā Perth Wildcats. Kei te kaha taunaki e nei tamariki i te Kappa Breakers. Kua timata ke te kanikani Wikitoria a te Kappa, e whakapaitia ana ka pakeke te kemu mā ngā taha e rua e mohiwana te Kappa Breakers me kaha ake i te Kappa Wildcats i te mea toko maha ngā whetū o roto i te Kappa a he pakari ake ngā kai tākaru. Ai, he tino raruraru tēnei mo te Kappa Breakers, engari ko te pai hihiri o te Kappa Breakers, kāre he mea i ko atu. I huri katoa i te whakataetai ANBL, no reira ki au nei, ka whakapono tonua hau ki te Kappa Breakers. E tumanako hia ana ka piki te kaha ki te raparapa o Tom Abercrombie, kei mau ia i te hoariri. Ko Thomas Abercrombie, tētahi o ngā tino kai tākaro, o huri katoa i te whakataetai. Kāre he maharahara ki roto i au, mo te ākua o te wharanga. E whakapono hia ana e tūmamau katoa ko te Kappa Breakers, hioi me tūpato tonu rātau. Kia kaua e nui ngā hapa, koira tētahi o ngā āhuatanga nui, kai a rātau mo te maka i te pōro, kai a rātau ngā pūkenga katoa. Ko tā te Perth Wildcats kia mahi tonu i tā rātau, i mahi nei huri katoa i te tau. Ka tākaro hia te kēmu a te haurua i te whitukaraka a te pōnei, mā reira tātou mōhio ai, ko ai, ka whati, ia wai. Anzac Pikia, te karere.